Hello, Maki and friends. Shaq ni Jun Lopez, ket dito iti final entry, balas yu tao. Ayog ni Miss Maki Balubal Villanueva, pinarpatmet ni Sir Richard Matute, inareglo ni Sir Jesse Yadaw Leonardo, ken inisponsora ni Turb iti Canada. Jak masargedan, ti iliw ken sega, idi imadayua, anaki gasang-gasa, bayat kaadayo, ledda ang unay tuy puso, ngemjak man laing tulog, uray narway apan nubog. Biagkot balasiw taaw, iliw kas man diag baaw, panunot ko jak maurnos, ketrik na kasmantay maruros. Biagkot balasiw taaw, iliw kas man diag baaw, panunot ko jak maurnos, ketrik na kasmantay maruros. Uray iton kaanuman, sakripisyo di magatadan, banug awan kaasping na, balas yu taawan na panan. Biagkot balasiw taaw, iliw kas man diag baaw, tanunot ko jak maurnos, ketrik na kasmantay maruros. Biagkot balasiw taaw, iliw kas man diag baaw, panunot ko jak maurnos, ketrik na kasmantay maruros. Ketrik na kasmantay maruros, ketrik na kasmantay maruros. Agyaman ak unay,